dore ibendera ya Yesu iramanitswe, nguyu araje ahuru yaryo ngo atabara be. Ati yemwe ndaje ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Kuko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhindura. Kuko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhindura. Ati yemwe ndaje ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Amahoro y'Imana, imigisha, urukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo nibibane nawe aho uherereye hose. Nshuti yacu, Imana iguhe umugisha. Tugarutse muri wa mwanya w'ikiganiro ibanga ry'ubutsinzi. Turasoma, nimunyemerere dusome iki gitabo cya Esther, ibice 9 umurongo waho wa mbere. Haravuze ngo, ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubahagararaho ububasha, ariko birahinduka. Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ariko birahinduka, Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ukaba uteze urimo wumva kino kiganiro, ubaye utarakora subscribe, wareba aho hari akazogera ugakozaho urutoki rwawe, kugira ngo dukomeze kujya tubana ku munsi ku munsi. Hanyuma iyo nkunga yawe irakenewe kuri iyi channel ya Nazareth Ministries. Imana igumugisha. Hanyuma dushimiye n'abantu bose bamaze gukora subscribe. Imana ibaduhere umugisha. Ntangiye ndirimba akaririmbo karimo gafasha umutima wanjye, kavugaga ngo nimuhumure, nimukomere, nubwo ingabo za Satani zihari, ariko dufite umwami Yesu. Nubwo hari ibiteye ubwoba, ariko hari Imana iri hejuru yabyo. Nubwo hari ibikubujije amahoro, ariko hari Imana itanga amahoro. Nubwo hari ibyaguhagurukiye kukurwanya, ariko hari Imana irwanirira abantu bayo. Umunsi rero nkuzaniye message ivuga ngo, uku ni ukwezi kwawe ibintu bigiye guhinduka. Nkuzaniye message ivuga ngo, uku ni ukwezi ibintu bigiye guhinduka ku buzima bwawe. Hari abamaze igihe bavuga yuko ukozwe n'isoni, hari abamaze igihe baguhanze amaso babona ko umaramaye birangiye, ariko nje kukubwira ko bihindutse. Nje kukubwira ko Imana ije guhindura ibintu. Kuko iyi ni message yawe Imana impaye kuza kukubwira, nshuti y'umusaraba. Unteze amatwi uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kumbure uri muri Canada, kumbure uri hano mu Burayi, kumbure uri muri Aziya, kumbure uri muri Afrika. Ntabwo nzi igihugu cyuherereyemo, kumbure ushobora kuba uri muri Australia, sinzi ahantu uherereye, ariko nje kukubwira ko ibintu bihindutse.
ibintu birahindutse kandi bihindutse mu kanya gatoya. Ibintu birahindutse kandi bihindutse mu kanya. Abarundi baravuga ngo ni akanya isase. Akanya isase. Ibintu birahindutse mu kanya isase. Ibintu birahindutse, abari bazi ko bagiye kukugiraho ububasha birabahindukanye, kuko ibintu birahindutse. Imana dusenga ni Imana itari bayari. Imana dusenga ni Imana yumva gusenga. Imana dusenga ni Imana igikora. Haleluya. Indirimbo yavuze ngo humura, humura, humura. Haleluya. Komera, komera. Nubwo intambara ihari ariko Imana yayirangije. Nubwo hari bigaragaza ko Imana yabirangije. Humura, kuko umwami Yesu yamaze kurwana. Abanzi b'Abayuda bari bazi ko bagiye kubahagarara ku gakanu ngo bihinduka ku munota wa nyuma. Ibintu bari bizeye, ibintu bari babona ko bihari, ibintu bari bemere, ibintu ngo n'amatangazo yamanitswe, buca babahagarara ku gakanu. Ibintu bihinduka mu kanya gato, ibintu bihinduka mu kanya isase. Imana y'Abisiraheli ihindura ibintu, Imana y'Abayuda ihindura ibintu. Nje kukubwira ko Imana ije guhindura ibintu, nje kukubwira ko mu rugo rwawe bigiye guhinduka, nje kukubwira ko mu bana bawe bigiye guhinduka, nje kukubwira ko muri fiançailles ibintu bigiye guhinduka, ibintu kuri uwo mushere wawe bigiye guhinduka. Ibintu birahindutse, ibintu birahindutse. Fiançailles wabonaga imaze igihe kirekire, ibintu birahindutse. Ibintu birahindutse kuko Imana ije guhindura ibintu. Umaze igihe ukora nta kintu ugeraho ariko ibintu birahindutse. Umaze igihe urimo urasenga ariko udasubizwa ariko ibintu birahindutse. Ibintu birahindutse wa mukobwa we, ibintu birahindutse. Abaguteza iminsi, abaguteza imitego, ibintu birahindutse kuko Imana wasenze ije guhindura ibintu. Bibiliya ivuga ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 ariko kwitwa Adari. Haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo uku kwezi kwa 12 turimo ni ukwezi kwawe, ni ukwezi Imana ije guhindura ibintu, ni ukwezi Imana ije kuguha umunezero, ni ukwezi Imana igiye kuguha guhagarara ku gakanu abari baguhagaze hejuru, ni ukwezi Imana ije kuguha kwiganzura abakurwanyaga, ni ukwezi ugiye kwiganzura abarozi, ni ukwezi ugiye kwiganzura ikintu cyose cyari kiri hejuru y'ubuzima bwawe. Uku ni ukwezi Imana igiye kuguha intsinzi, uku ni ukwezi ko kutazira, uku ni ukwezi ko kubyina intsinzi, uku ni ukwezi Imana ije guhindura ibintu ku buzima bwawe. Dola sebene foya. Uku ni ukwezi Imana igiye guhindura ibintu. Uku ni ukwezi unkurikiranye uri umubishop, unkurikiranye uri umwaposo, unkurikiranye uri umurevera, uri umupasitoro, uri umuevangeliste. Nagira ngo nkubwire ngo ibintu bije guhinduka mu buzima bwawe. Haleluya. Ibintu bigiye guhinduka mu buzima bwawe. Muri iyo ministeri uyoboye ibintu bigiye guhinduka. Haleluya. Ibintu bigiye guhinduka muri iyo ministeri ushumbye. Ibintu bigiye guhinduka kuko Imana ije guhindura ibintu. Ntabwo Imana igumeje, ntabwo Imana yihanganiye abantu bamaze igihe bakunaniza, ntabwo Imana yihanganiye ibintu bimaze igihe bigushira hasi mu muhamagaro, ntabwo Imana yihanganiye ikintu cyose cyakwambuye ijambo, ntabwo Imana yihanganiye abantu bose bakuroze, ntabwo Imana yihanganiye abantu bose bakugizeho ijambo. Ibintu birahindutse. Elela kosatara bone foria. Ibintu birahindutse. Dela kosebone chai. Ibintu birahindutse. Ibintu birahindutse. Ndabyumva neza, ibintu birahindutse nshuti y'umusaraba. Ndabyumva, ntabwo ndimo ndacekeranya, ibintu birahindutse. Imana y'amahoro, Imana wiringiye, Imana umuremyi w'isi n'ijuru, Imana umuremyi wawe, Imana wasenze ije guhindura ibintu ku buzima bwawe. Abagusuzuguye, abaguteza iminsi, abavuze ko ntacyo uzavamo, abavuze ko naho uzagera, dore bakozwa n'isoni kuko Imana ihinduye ibintu. Ibirahindutse mu izina rya Yesu. Haleluya. Nyemerera dusenga n'Imana. Nyemerera dusenga n'Imana kuko Imana ihinduye ibintu. Data, uri Imana ikomeye, uri Imana ihindura ibintu, uri Imana ifata ibitari kuba bikaba, uri Imana ihindura ubuzima bw'abana bawe, uri Imana ifata icyari urupfu kikavaho hakaza ubuzima, uri Imana igifata ibitari gukunda bigakunda, uvana ibishoboka mu bidashoboka, uri Imana ihindura amateka mu izina rya Yesu Kristo.
ndasengeye ubwoko bwawe bugirire neza, bahindurira amateka, bahindurira ibihe, bahereza umunezero, kora ibitangaza mu izina rya Yesu. Ihesha icubahiro, hindura ubuzima bw'abana bawe. Data turagushime kuko ukwezi uje guhindura ibintu, uku ukwezi uje gutanga intsinzi, uku ukwezi tujya gutazira intsinzi mu izina rya Yesu, kubw'ibintu uhinduye ku buzima bwacu mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Ubu butumwa busangize inshuti zawe, ni wabikora Imana iraguha umugisha. Shalom shalom.